Iro angke pakai gune ular ramalan nasi bawa madeci. Maka di hari kemudian ipasadian ngisit di pintu rilalan nasurugana Allah Ta'ala yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ya pintu Ar-Rayyan. Ya naritu pintu pada nolamana paposet tama rilalan nasuruga. Pangaji ki set dia huruf ribaca rilalan na iye we ular ramalangi. Isaliwan na ular ramalang dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Bahkan weddingi menrek mancaji pitu ratu. Bahkan weddingi menrek dilipat gandakan menjadi 1000. Bahkan weddingi menrek si dia huruf ibaca rilalanna ular ramalang dilipat gandakan menjadi unlimited. Kami naruntu. Nika tahu lolongan ni kapona malam al-qadar. Nareko nasi tujuangi papole ja. Nasi tujuangi melakukan dosa, nasi tujuangi kemaksiatan apa boleh, nasi tujuangi malam al-qadar. Matengangi matarawi kwe ninau sandala isaliwan. Hati-hati kira timena sandala isaliwan. Nasi tujuangi malam al-qadar lebih majai daripada si sabbu ulang menau sandala wani-wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sining atamatapat nafung Allah Ta'ala engkau pada hadir yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nafake totori ki Allah Ta'ala pada pudapu ngarilalanna iye masih kita di tempat yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan berkah, di waktu yang penuh dengan berkah, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang diselimuti dengan berkah. Toma-toma malabiku selesura malabiku engke hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yewan niwe yattamaini wanni madokkulona apa ular ramalang. Ular ramalangi bulan yang penuh dengan berkah. Padua ngata maromok na tarima fung Allah Ta'ala rilalanna ular ramalangi dosa-dosa ta malamai fung Allah Ta'ala nak dampengi rilalanna dan niya pakkasiwiyata rilalanna ular ramalang nafalicu-licu fung Allah Ta'ala pemalakna sehingga seandainya pada ripahangi aga na tampu rilalanna ular ramalang maka pasti pada meloki pancaji wisininna ulangi mancaji ular ramalang. Lau ta'alamu ummati ma fi Ramadan. Benengir umatku nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisengi nafahangi aga na tampu ir ular ramalangi maka sesungguhnya
pada melomanangi pancaji sininna ulangi mancaji ular ramalan ya narituri lalanna sitam sinito mata malabiku sila surah malabiku ang kahadir makotofa rofaiman yero angke pakai gune ular ramalan nasi bawa madeci maka di hari kemudian ipasadian ngisit di pintu rilalanna surugana fngala ta'ala yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ya pintu Ar-Rayyan. Ya naritu pintu pada nolamana paposai tamari lalanna suruga. Riwat tunna pada madapungan nyeri asori monrina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Engka sit di suara. Engka sit di pangobi. Maka dayero sakdai. Aina sa'imun. Vegi to mapuasai aina shaimun vegi papuasai aina shaimun vegi papuasai akhirnya tau angkai mapuasa rilalanna ular ramalan pada makat dekat dekamanangi riwat pero gangkanna dipersilahkanlah untuk tamari rilalanna surgana pun Allah subhanahu wa ta'ala nariko pada tamamanang nyero papuasai rilalanna suruga itu tu nyero pintue nadek nagaga wadding tamari munrinna papuasai nasabak pura tutu nyero pintue barakakna puasa ramalannya rilalanna bulan suci Ramadan sinito mata malabiku sila surah malabiku angka hadir Makotong paropai marilalanna ia ular ramalange dilipat gandakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mengaji ki set dia huruf ribaca rilalanna ia ular ramalange. Isaliwanna ular ramalang dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Bahkan wedding menrek mancaji pituratu. Bahkan wedding menrek dilipat gandakan menjadi 1000. Bahkan wedding menrek si dia huruf ibaca rilalanna ular ramalang dilipat gandakan menjadi unlimited. Dek gangga pak gangkanna. Maka satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan sedia rakang ipapole pakai siwia rilalanna ular ramalang maka semuanya akan dilipat gandakan. Apalagi nariko nasi tujuangi malam Al-Qadar. Ya sangi malam Al-Qadar malampu ililata idi ogie maka daki waninna Lailatul Qadri meskipun bahasa ini double. Waninna Lailatul Qadri nariko isi tujuangi yero nanai papoler ya sangi pakkasiwian. Napalicu-licu ni pengala ta'ala pamalakna pakkasiwiyata khairun min alfi syahrin. Lebih malebbi daripada makkasiwiyaki sisa bulan. Pakutanana nikah tawad diruntuk iriasannya malam Al-Qadar. Sininna rupa tawe sininna to matapai wad di mana lolonging riasannya malam Al-Qadar. Nekia makka dai pak batuan na tufan ritata yero malam Al-Qadar nariko papone kisit di pangkaukan detu na padamanan na lolongangi tawe sehingga diambil satu ibrah yala isit di contoh makka dai yero malam Al-Qadar wa ninna Lailatul Qadri nariko to makka siwiang Nepal licu-licu riasannya pak kasihya pamala rilalanna ular ramalangi persis pada lekba inareko to magere olok kolok akkaroba magi nareko to magere olok kolok akkarobang kita berkurban iro to nareko to makkaroba ibage-bage daginna sepertiga tawana tau makkarobae nariko karoba sunnah sepertiga dijadikan sebagai sedekah ya sange sedekah iwerengi pakere ikeperengi pakere miskin
iwerengi anak yatim piatu angka makun rei dega kapasapana diberikan sebagai sedekah. Yang ketiga, diberikan sebagai hadiah. Biasanya hadiah angka toke pangka dena karoba leiwerengi, angka to sogi dena karoba iwerengi, namanya adalah hadiah. Angka to batiki gere sapita diberikan sebagai hadiah. Maka iya naro bagena daging kurban iwerengi ero pakere sebagai sedekah. Angka bali bolata de nangka nakaroba atau mega dina de nangka nakaroba. Lo kata cek dek, kertabe de ngaji de nangka bita ki makaroba angka balik ki. Namanya adalah hadiah. Makotone yero daginna de itu na pada manang ilolongannya. Angka makanja daginna, angka buku rusuk nami kasih nalolongan, angka to kasih we capi-capin nami nalolongan. Makko metoi haro. Makotone ro akale barakan na yero riasange malam al-qadar. Dena pada manan nalolongannya tawe. Angka tahu tekena al-qadar naruntu. Angka tahu si tengana mi al-qadar naruntu. Angka tahu capi-capin nami hanaruntu. Tapi alhamdulillah kung kay runtu. Nareko namo capi-capin nami malam al-qadar di dalamna ular ramalan yang kita dapatkan. Nareko papole kit decer rilalanna. Maka khairun min alfi syahrin, lebih makanjai daripada kita beribadah sisa bulan. Masih zakka sisa rupiah, nasi itu aja malam al-qadar. Lebih makan rei onron na yero daripada wani ki masih dekat sisa bulan. Tapi asibalikanna angka matau tau lolongan ikap bona pada nanya narek kumagiri karoba ki angka matau tau cari panami naruntu. Nika tahu lolongan ikapona malam al-qadar nareko nasi tujuangi papole ja, nasi tujuangi melakukan dosa, nasi tujuangi kemaksiatan apa pole, nasi tujuangi malam al-qadar matengangi matarawi kwe ninau sandala isaliwang. Hati-hati kira timena sandala isaliwang. Nasi tujuangi malam al-qadar lebih majai daripada sisa ulang menau sandala wani kak bona minaruncu. Makanya 10 akhir Ramadan kita harus muhasabah. Agak muhasabah. Iparessa ya lev. Agata iparessa di akhir 10 Ramadan. Yang pertama yang harus kita periksa tujuan tak tuori lebok na tanai sesuai ngoga si bawa akatana pengallah ta'ala na patuki lebok na tanai. Itu yang harus kita periksa. Tuo kiri lebok na tanai liya abudun meloki masompa ko pengallah ta'ala. Yena romeloi paresa magamo asompa talori pengallah ta'ala. Magamo sampajata makanya moga. Magamo puasa ramalata makanja moga, paresa puasa ramalata makanja moga. Nareko pura si paresa puasa ramalata, puasa ramalangi angka siddi pakkasiwia si tak gatungan si bawa puasa ramalangi adalah sakat fitrah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadana mu'alliku bainas sama'i wal ardi la yarfa'u illa bizakatil fitr. Yero pahalana pakka siyatta rilalanna ular ramalang pahalana puasa ramalata bainas sama'i wal ardi tak gatungi pallawanganna langi ina tanai. Yulangi pema tak gatungi pallawanganna langi ina tanai. Nade gagap patarakka yero nangi pahalana pakka siyatta de gagap palatui illa bizakatil fitri sangadinna seke pitarat. Ngarang seke pitarat ngarang. Aja nih ngerapawan. Angka kasus. Saya ceramah tanya ke wajo kon rema ceramah aja nang tep kampung. Nabi cika puima nasana kalasyak kak jamai ustaz. Kak magi puan.
na sanapudaka maka dalima ka kue pitara kue sanna madde lawola de na ganna ko apa tahu. Artinya tidak sah. Kita ini berbicara masalah kejujuran. Yang kedua, hikmana puasai si bawa seka pitarai. Puasai pakka si lokop ngala ta'ala. Seka pitarai ia naritu apa si sungkungata lori padata rupa tahu. Seakan-akan maka de konteksnya nareko angka tahu makanja hubungan na lori ngala ta'ala nadena pas wisaka pitarana batuana majai hubungan na lori padana rupa tahu. Seakan-akan maka de tak gatungi pahalana pakasiwian na palawangan na langi na tanay gangka makanja na hubungan na tahu lori padana rupa tahu. Maka hati-hati angkama na si bombe di lalan na yular ramalangi. Hati-hati ki. Kamana de nasiawa ada bali bola na kodang jolo bali bola. Kada bardami jolo pura pa ramalani sambui. De na wat ditawe de nasiwada lebih boleh talunga so. Magi. Pakkasiwian na de panai pala de panai lapor angkamu pi palawangan na langi na tanay gangka makanja na hubungan na lori padanna. Bukan hanya sekadari pakanjaki puasai pas susah kapitarai, tapi pakanjaki lop ngala ta'ala, pakanjaki lori padat tarupata. Angka siddi irampe di lalenna kitab Irsyadul Ibad. Dalam riwayat angka siddi orwane lau laksanakan ria sangit pakasiwiang haji. Aku tanah Mekah melo illo wokofo di Arafah. Ie nangi tau melo e wokofo angka dina si 1000 dinar. 1000 dinar saya cek di Google tadi angka 60 juta. Ie nangi tempo na melo wokofo di Arafah. Na titip idina risidie ahli ibadah. Na titip idina. Tabe puang ke di kujolo melo titip. Melo kalau wokofo. Lisu pak pole wokofo. Lawale pem. Iponcoki bicara. Yok kan? Pura itu wokofo. Kembalilah laki-laki ini. Melo mewe seruntuk maledina di orang ahli ibadah tadi. Tetapi apa yang terjadi? Temponan nanya lo melawi dina ternyata san ahli ibadah ini tadi yonret titip dia matai. Lisir pamasena pengalatalan. Laitanai ahli warisna angkatu di pura lau titip si 1000 dinar. Tigini monrona taro. Pakai dia ahli warisna. Dia nanti di gaisa. Pak Deto nang kena cari tangki. Maka dia tak den itu di 1000 dinar. Ien nange lapong orwane. Jokai makutana risidi itu Fandrita. Ya Syekh. Muraka titip idiku kosifulan. Lauka wokofo lau titip idiku lisuna lomelawi ternyata mati. Lau tanai ahli warisna itu gagal bisa. Pakutanaku makoke ya Syekh. Lalang aga utamku sarekwam mengiwat dingi wisa solusina yadiku. De pedangi koroto fandetai. Maka da longkori bunge samsam. Narekolatu noke wirinna bunge samsam goreini si fulan. Narekolisa surugai maka angketu mape bali dari dasar sumur Zam-Zam karena diyakini dan
Memang seperti itu kenyataannya. Bunga Zamzam set di bung yang muaranya berasal dari surga. Narek ko tau lisa surga yetu tau monret taru dimu nabaliki pole rilalenna sumur Zamzam. Yena mua narek ko dena balik ko ketu, dena balik ya ketu, maka pindah ke Yaman. Angka sit di bung di Yaman yang disebut dengan sumur Barhut. Yero sumur Barhut capane yero bunge tembus sisi bawah rana kapacalan of ngala ta'ala. Ako koro logora gorai koro narek kotoli seranaka mappe baliwi poleri lalenna sumur Barhut. Yen nange tau tarengeng idina bergegaslah ke sumur Zamzam. Sampai di sumur Zamzam nagoraini yero nange si fulan. Hai si fulan, angka kami lo miseng tigi monrodiku. Ternyata tidak ada jawaban dari dalam sumur Zamzam. Dega ke papi balik. Padahal ia nange uraniwi ahli ibadah. Jangankan salat 5 waktunya terlambat, salat penina lagi nadenan kena tetang. Tetapi ketika dipanggil di dalam sumur Zamzam, tiga jawabannya. Ia nangi orang ini berpindah ke Yaman. Jokke koro sumur Barhut. Nagorewi, ya fulan, tigi monro mutaro di Tempona nagorei ia nangi si fulan di dalam sumur Barhut ini. Angka jawaban boleh dilalanna bungero. Maka da angkamu itu utarok ko sidappe boleh ulama ako sampin na boleh sapami koro angkamu batu batah bakas na koro pura ulama angka koro iye nangi punna di heran. Maginan katau ahli ibadah taniak ko sumur Zamzam mundur suara. Kenapa di sumur Barhut? Maka de yero nangi tau titip edina angka mau pawel waktu tanang. Maginan ka kirilalan na ibunge. Bukankah engkau ahli ibadah? Bukankah engkau adalah orang yang jujur? Maka de yero tahu rilalan naro suara rilalan naro bunge. Betul wahai sahabat, saya ini adalah ahli ibadah. Aku alam puraku maku tanang ajana tafarisai yaitu dita si sabue dinar dega gawala si disah angka mana mau ikutu onro lampuku. Maka dayero papin radie panitip die magi pale nangka kirilalan na bunge. Semestinya engkau berada di sumur Zamzam. Maka da yero suara poleweri lalan na bunge yero pas sabaran nampai angka karilalan na iye we bunge. Karena saya memiliki saudara perempuan. Angka sila suratku makun rai, angka anriku, angka kakakku makun rai. De nangka usia rai, de nangka jampak-jampangi, de nangka wewe ada. Gara-gara yero nasabari na angka kak tamari lalanna iyewe sumur Barhut. Aga pengaja poleri di mana sini tomato malabiku sila sura malabiku anak-anakku yaman. Bahwa muhasabah di dalam bulan Ramadan. Pakanjaki puasata, puasai, loikop ngallah ta'ala. Sekap pitarata, lawiri padata rupa tahu. Yenaro asabaranna na isuro ki papari-pari sekap pitarata. Magi ni papari-pari sekap pitarai. Menasabah angka bagian na pakere enania miskingi koro. Magi ni papari-pari. Yakke taurangi angkam mana si kampota, angkam mana bali bolata, angkam mana keluargata. Degaga nisak kasih masaka kapitara. Maka bagian-bagian kita yang mampu yenaro iwerengi tabe di tabe deng angka tali tasaka kengin pitara. Karena sakat pitara diwajibkan kepada semua muslim. Yang penting umur nalap biwi poleri 2 ulang
maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ko angka si kampota de gaga nisa masa kakapitara, de gaga nisa masa kakapitara, na de gaga tau mampu malengi pas susah kapitaran masija, madosa si wanuaki, madosa si belawaki, nariko angka si kampota de nasa kapitara. Ena rugunana na ipapari ya sange sakapitara. Tetapi ko ibali nariko de to gaga keadaan mendesak. Pena imarimunri, pena imalepi, apalanna nareko tomasek pitar. Hadirin hadirat yang sama dirahmati oleh Allah, insyaallah subuh pasti nari sambungi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.